ntawe ushobora guhunga igeno ryiwe, kuko iyo ubikoze amaherezo si meza. Iyo uhunze ibiguhanze, iyo uhunze ibibazo, iyo uhunze ingorane, ukibagira iby'iwanyu byose, ukibagira umuryango, rimwe na rimwe birangira nabi. Byoba byiza ukarwanya intambara kugira ngo uneshe ibibazo byawe. Nibyo bizokuzanira umunezero, nibyo bizokuzanira amahoro. Ntiwoshobora guhunga akadoda kawe. Ntabwo woshobora guhunga. No! Ibi ni biki? Aho wiruka wiyumvira ko wodusiga, nawe uhunga ibyiwe. Subira inyuma usubire mu byawe. Jeni mundeke sinabakeneye. Ibuka muri mu munezero, ibuka mumerewe neza, aka niko kanya ufashe ngo udusige. Ntibikunda kudusiga, ntibikunda kudusiga. Twarakundana, twabana neza, none ni kubera iki wibagira ibyo tungutse? Ni kubera iki wibagira urukundo twadufitaniye?